Omukoro ogu gutandikiraho n'ekitambo kya misa kandi kyebembirwe Reverend Father Leonard Kamukama. Honorable guest of honor twina beji Rwenda kinana na mwenda Nyenda kurutya Nyakishojwa secondary school aho twahurira ngo ishomero rikari abana bake onka nari mutya atari n'abana Rwenda mwe bari munongo abejabo bakatuma habaho n'abakozi binshi abegesa hamwe n'abandi abakozi baruga abeji 39 bahika abakozi 66 kunga twayishanga Kanyakishojwa tutinge buraro bwo kubarazamo. Minister Jim ahiri itafari rya miliyoni 15 okushakara oburaro bw'abashomesa. Abajokero mu ishenjero basimire government ahabo kutungura omutindo gw'ebyo bwegese omuchangechi. Kungu Primary Teachers College hati ehindukire technical ehindukire college training college eyokusomesa abasomesa abo kubamba basomesa institutes na technical schools. Oti yaliyo no muri kwingana na Mukama. Omuhwezi wa RDC wa district ya Mitooma ahikira mukoro ogu kandi ashabe minister w'ebyo kwerinda okuyamba ahanshonga y'Abafere ababire kizibo mu district age. Abagaba kwiga twakuga muri Mitooma bacha barwa hari munonga za isinjiro za kabare za ngahi barije mu office honorable minister bakurira omutangi na miliyoni 5 miliyoni zinga yote nyina muzibona abantu bakora za business warakora business ya umusinje otakuteganisa abantu cyashitire show ogikoreje konka waranga abantu baza kwabamira cyacha masangu waza hari munongo ine kintu kitine mubazi so twaza shitama tunji information yona manye n'iki kiri kukiretera kubaho tunjuro mubazi. Gasha kwa Ben Muhwezi omuri Mitooma.